bwa hatombeche kabitari umwe na bimwe hasiba yobugubugu yakaruru bw'abesimbere barukurondo bushagiki ubu kwate bendera ya NRM tera karuru kenshanga bitu changirwe ngo binjo mbesimbere ho nabakira kuraganisa abatezi bakarure bishoba okwenango bakabaho ubushagiki ekizobe cyuruho MPs n'abazom parliament bacika diru zabo nk'abantu kandi hatune muna MPs abihandikise hakubura kwezi omugombora nka 30 ezakuza kukicerera mwe mukwezi no wamanyeruzo bye gombora 30 nico kureba MP at least oshimekwa no boyiza yakobere myaka eje ebiri ukamanyeruzo byaki by'abantu okurugera hari Ronald Chamadidi owe kitongore cyanye kundire cya Actime z'ikirukoro kucondoza hanshonga z'ibyo bururu obuceka 50 na mushanjo hariga nabwo bebembeza batuyiro mu ishengero babaso butagarukayo abwe nco muntu abantu bafutira ngo kike oze kwa kicero tware bitekateko byabo yuka stamari aserino katandika kunywa cyayi ya cappuccino ukatandika gumanurya obunyo bwo karangere ukakike byawo parliament nyo ninja ngo MP ukabeno yisha oza nko mukanso obugana ba kansarazi bagambe by'abantu bakugera ki barukwenda konka hati wagenda ukabuza nka speakers ba kansozi nakujya ngo yamara imyaka 3 kareba gaci MP wento yebuza MP nanakicerera ba home parliament kandi arikumara emyeze 5 arakampara ebe no birabe biri bityo hine byange by'abajwekerwa bakozire kurungi aba bateze bakaruru batarukwenda kuhindura tukuza omucyange cyisingiro Honorable Bright Rwamana minister hat kandi mwenu win babantu bajangu hatu nubwagizire weakest candidate abukuba akatahindira position umugenyi ayisimba nabande nyuma konkatizire King James owabira ryo mu camp yeye arukoronda karuruke so abantu bajangu no hakubaho ki Rwamana manager garkayo ahabwe nshonga omwesimbire hotakobasa ebi byo nubwo bigambira umurjiko rw'abanyamakuru rushitamira ha Las Vegas Hotel umurimba rasite izoba ryanye mwabaziyo Honorable Mwine Mpaka no mu MP abatuyire nabakora jo parliament hakebembera akaciko kebyo bushubuzi parliament Honorable Mwine Mpaka nayo omusausi yayerekere ngo entebejo naje kwa najitwara inchoro ya kabiri okutera karuru kabara kwate bendera nikwija kuba hwebiri 16 by'ukwezi kwa mushanjo umwakogo kandi nikija kuba karuru ko mugongo ahabwa TV West ndi Stewart Twino Mujuni